Berba kopriva bez rukavica, a da ne dolazi do neugodnih posljedica, ma bez problema. Evo, znači ja koprivu berem bez ikakvih rukavica i nikada me previše ne žeže, da tak velim. Jer da, na vrhu listova i na stabljikama su sitne dlačice koje su vrlo oštre, lome se odmah pri dodiru i ispuštaju neugodnu mravlju kiselinu. Međutim, vrlo je jednostavno, samo sa prstima izbjegnem listove, ispod sa noktom prerežem i zaista jako brzo berem ovu koprivu. Pa evo, znači samo primem za stabljiku i noktom ju ispod prerežem. I uopće da bi to bilo nekako neugodno iskustvo ili bolno, bez problema. Eto, uživajte u berbi kopriva, odlična je sad za proljetne juhice. Ja upravo ovime spremam krem juhu od koprive. Sušite ju za čaj, koristite ju u jelima kao špinat, u zelenim sokovima. Zaista je jedna široka primjena i upravo sada u ovo rano proljeće možete brati i iskoristiti maksimalno prekrasnu, nutritivno bogatu biljku, odličnu, evo upravo sada za vaše zdravlje. Pozdrav iz Bivrta.